Da li znate ko je čovjek koji je pretvorio YouTube u fabriku spektakla i humanosti? Njegovo ime je Jimmy Donaldson, ali CEO svet ga zna kao Mr. Beast, najvećeg YouTubera ikada. Jimmy je rođen 1998. godine u Severnoj Karolini. I još kao tinejdžer provodio je sate praveći videe sa skoro nikakvim pregledima. Nije imao skupu opremu, nije imao bogate roditelje. Imao je samo ogromnu strast i upornost. Prvi viralni trenutak došao je kada je odlučio da broji do 100.000 bez prestanka. Taj video je eksplodirao, a Mr. Beast je shvatio da ljudi žele nešto drugačije, ekstremne izazove i šokantne ideje. Ali prava magija nije bila samo u izazovima. Mr. Beast je počeo da poklanja novac. Prvo male sume, a onda i desetine hiljada dolara. To je šokiralo publiku, jer niko pre njega nije snimao videe gde običnim ljudima poklanja automobile, kuće ili čitave radnje. Danas svaki njegov video košta milione dolara da se snimi. Od rekreiranja serije Squid Game sa nagradom od $456,000 do otvaranja sopstvenog lanca restorana Mr. Beast Burger i čokoladnog brenda Feastables, Jimmy je postao kar YouTube-a. Njegovi kanali zajedno imaju više od 300 miliona pretplatnika, a godišnje zarađuje preko $100 miliona. Ali najveći deo vraća nazad ljudima kroz nagrade, humanitarne akcije i projekte. On nije samo YouTuber. Mr. Beast je simbol nove ere. Ere gde internet zvezde mogu da budu moćnije od hollywoodskih glumaca i bogatije od sportskih ikona. I dok mnogi misle da su njegovi videi samo zabava, istina je da Jimmy Donaldson menja način na koji svet gleda na YouTube-a i na humanost. Zato ga zovu kraljem interneta. Zapratite kanal za još priča o najvećim zvezdama našeg vremena.